alu. Una sa tanan, maayong gabi ug maayong buntag kanato tanan sa mga naasa layo sa Pilipinas. Maayong gabi sa mga naasa Pilipinas karon, maayong buntag. Una sa tanan, akong ikasulti karon nganong akong dila mo sulampid man gyud og ako magsulti og Bisaya kay ngano akong papa hapon, akong mama hapon. Ate, dami pinakain mo dito? Bitaw, akong una pasalamatan karon gabi kay na-surprise gyud ako kay nano man nga 1,000 naman akong subscribers. So okay kayo nga lami kayo paminawon nga ikaw makaabot na gayod o sa kalibo. Unya daghan kayong salamat ha sa inyong pag-subscribe sa akong video sa akong channel ug pagtanaw sa akong video. Thank you. Og maora to ang nade ko sa ibilin nga istorya nga amping ta kanunay ug kanunay tayong magbantay sa atuang mga palibot para sa atong kaayuhan. Thank you guys sa padayon nga pag-support sa akong YouTube channel o pagpadayon sa pag-watch sa akong mga videos. Thank you and please stay connected. Thank you. Stay permanent and stay connected. I love you guys. Mwah.